ngibhizi nganayo amp ayifuni ukukhipha isound, but at the end isound izoyikhipha, ngizoyilungisa up until ize ikhipha isound. As you can see njengoba uyibona iso ayifuni ukukhipha isound, then mina koseke ngiyilungise up until ize ikhipha isound njengoba iblockile. Njengoba ubona ngikhipha ama-transistor e-sound ayithula, ngashiya 2 yama-transistor e-sound so that ngikwazi ukuthi ngiteste ukuthi njengoba ingafuni ukukhipha isound, mangishiye nalama-transistor ayi-2 e-sound, isound izoyikhipha na. Ngathanda ukuthi ngizazise igama lami uSam Thomas Ndlovu. Ngwemvelaphi, ngizalwa kwaNdebele kaMhlanga khona lana eMpumalanga. Okunye ngingachaza kunebhizinisi engilenzayo lana. Le business ngiliqale 2014. Ukuliqala kwami le business bekungasilu. Bekunzima kakhulu. Bekunezinto benginikuhlangabezana nazo kule business. But ngokuthi ngikhonile ukuthi nje ngibekezele nje as umuntu onalesiphiwo sale business. Business engilenzayo le-electronics. Mangikhuluma nge-electronics ngikhuluma ngebusiness lokulungisa ama-phone, ama-laptop, ama-TVs, ama-amp nokunye nje. Cisha ngeke ngichaze izinto eningi mara mase sengichazile ukuthi ngenza ibusiness le-electronics, cishe ningakhona uku-understand ukuthi ibusiness elinjani. Inkinga nginokuhlangabezana nayo kule business ama-customer ahlupha makufikela ngapha endabeni zemali. Siba nenkinga enkulu makose ukuthi sibhadalane, but ngokuthi ngumuntu okhonayo ukuthi abekezele ngiyakhona uku-understanda i-situation i-customer elibhekana naso ngoba naye umuntu ufana nami nginezami inkinga engeke ngikhona ukuzichaza, nabe uyangithola ukuthi ngichaza ukuthini. Ilokho nje engingakusho nje, okuningi nje anginako. Ingqinamba engibhekana nazo i-understanding ama-customer understanding. Makufikele ekutheni ukuthi i-customer kosekele izifundise ukuthi mangithi into yakhe ayilande ngelanga eliso ngesikhathi esiso ngizamfonela akhona uku-understand. Siba ne-challenge ukuthi mina naye sigcine sesingasaboni ngaleso lungu, but ngokuthi mina ngumuntu well cool calm and collected ngiyakhona ukuthi ngenze ukuthi i-customer li-understand kugcine kufikele ekutheni ukuthi sikwazi ukuthi siyisolve le nkinga esuke sibhekane nayo. Kuze ngidlule ngalezo ingcinamba lezo njengoba sengichazile kancane ukuthi ngiyakhona ukuthi ngihlale phansi ne-customer ngikhulumisane nalo ngendlela e-right, noma ngabe kuthiwa liza ngendlela ukuthi liphakamisa umoya khona ukuthi ngikhulume nalo ngendlela e-right, ngitshengise ubuntu nangenhlonipho nangokuzijoba sikwazi ukuthi sindlule kule nkinga leyo. Hey kuze ngibe la kule business engile bekunzima kakhulu empilweni, bekunzima even ngisho isimo engiphila kiso endlini besingekho mnandi, but ngokuthi vele ngizitshelile ukuthi yazini ngiphila kwesinye isimo esinzima, kwafanele ukuthi le business leli ngilichube na kanjani ngayo yonke indlela engikhona ngayo nasemandleni nami. Yebo kona ngeke ngikhulume kangako ngithi kukhona okukhulu engikutholayo, lokho kuncane engikutholayo kule business ngiyakhona ukuthi ngibambe la ngibamba khona impilo ikwazi ukuthi ichubeke. Ngokuqala ngingachaza ukuthi kuze ngibonakale ngalo msebenzi lona engiwenzayo na ku Facebook ngiyatholakala, ngeke ngavula i-page ku Facebook ukuthi abantu bakwazi ukuthi bangithole. Ngibhalile ukuthi Mr Sam Electronics Repairs, ngibhale wonke imininingwane ukuthi uyangithola ku Facebook, uyangithola even na WhatsApp, even nasefonini inamba ngizifakile inamba zami, namanje ngazibiza lezo inamba engitholakala kizo i-076 384
8105. Uyangithola ku WhatsApp, uyangithola naku Facebook. Yeah, ngale business lele engilenzayo ngifuna ukuzibona ngindlondlobele, kungandlondlobali mina kuphela, ngifuna ukuzibona the next coming 5 years or 10 years ngibe sengidlondlobele, sengivule ibusiness elikhulu, ngikwazi ukuthi ngisiza abanye abafethu la ngaphandle abanawo ama-skills actually lawe nginawo mara abakhona ukuthi bazi-explore ukuthi nabo babonakale ukuthi bawenza lo msebenzi. Ngingathanda ukuthi nje nabo ngibasize, nabo bangasabi ukuthi bavele abafuna ukuthi ngibafundise lo msebenzi engiwenzayo. Ngingabafundisa, anginankinga, without any cent. Ukhiphi next, ngiyakufundisa mahhala, free of charge. Vuma TV. Makuwumuntu nje okhulu nje une-understanding, okhona ukuhlonipha abantu, okhona ukuthi naye aziphathe ngendlela e-right. Angikhethi umuntu wesifazane, umuntu wesilisa, as long umuntu azi ukuthi lento le yi-passion ikuye, njengoba nami kuyi-passion ikimi, ngiyakhona ukuthi ngimfundise lo muntu lo, angikhethi ibala lo muntu. Abantu abangaba inkinga kulapho engizobe ngisebenzisana nabo, umuntu ongafuni ukuzwisisa uma ngizomtshela ukuthi yenza into eso, ungenzi kanje, yenza ngendlela eso, lapho sizoba nenkinga ngoba kuzokose ukuthi lo muntu loyo ngimhlalise phansi ukuze mina naye sibe ku-same page, ukuze si-understandane, akwazi ukuthi ayifunde lento engizobe ngimfundisa yona. Alright, yeah, kuze umuntu afinyelele kulezinga lele engikilo, bokuqala njengoba sengibekile kancane, ukuzithoba nokuzihlonipha, nokuhlonipha umsebenzi loyo uzobe ufundiswa wona or lo msebenzi ozobe uwenza. Ilokho akukho kunye. Ngibhizi nganayo amp, ayifuni ukukhipha isound, but at the end isound izoyikhipha, ngizoyilungisa up until ize ikhiphe isound. As you can see njengoba ibona iso ayifuni ukukhipha isound, then mina koseke ngiyilungise up until ize ikhiphe isound. Njengoba iblockile, njengoba ubona ngikhipha ama-transistor e-sound ayithula, ngashiya 2 yama-transistor e-sound so that ngikwazi ukuthi ngiteste ukuthi njengoba ingafuni ukukhipha isound, mangishiye nalama-transistor ayi-2 e-sound, isound izoyikhipha na. Engingakusho lapho kini babukele emakhaya, ngithanda ukubonga isikhathi lesi engisitholile manje, ngoba sikhe esinye isikhathi esindlula lesi engisitholile, ukuthi kiyo yonke into uma umuntu ozimisele ukuthi le ungakhona ukuyenza, ungakhululeka, ungasabi ukuvela. Uma ukhona ithalente onalo, whatever ithalente lomculo or ilani, vela kithi thina ebantwini esikhonayo ukuthi sikwazi ukuthi sikusize ngendlela e-right. Ngoba nami la ngikhona khona hayi ukuthi ngila ngokuthi mhlambe ngithi ngiyaziphakamisa noma or ngifuna ukubukwa yonke le nto la ngikhona khona ngokuthi ngikhona ngizithobe, ngibekezele noma ngabe bekunjani. Nawe uma umuntu just ubekezele, ukwazi ukuthi uphumelele empilweni. Kuloko engingachaza kubabukeli kibo bonke emakhaya. Ngibonga ithuba lamanje, ngiphinde ngibonge nabaphathi bami, abaphathi bohlelo. Peace. Vuma TV.